Pak? Tempat simpul penake jare? Ya iki kene, penak bukan? Pantai. Keren. Iki pantai apa gunduran jane? Pantai yang kene. Lah iki pantai sing wis nang tsunami kan kayak gunduran. Nih pantai kowe donge akeh pasire apa? Ya apa kayak watu-watu yang kana. Kayak banyune iki lagi surut. Dek ngerti surut apa ora? Surut. Surut iki deke nek ora tapeli pacare seminggu. Lah surut. Surut apane? Surut awake. Hai bro. Kayak kenal. Bere. Hai bro. Siap. Kenapa sih? Wis duwe anak buah keren. Biyen cilik ireng. Teksel wis duwe anak buah ki. Bro, kang ndi bae ora tau katon, Bro. Yang kan luar angkasa. Terus ngapa sih kang luar angkasa? Pasang satelit nang bulan wae. Walah, hebat pancen deke, Bro. Iya, Bro. Walah. Hei, sing ngapa bilang melu nyepak bae? Jeneng anak buah ke nang mburi. Lah menyong pengen kumpul ora batire. Lah pengen kumpul ae ya jeneng anak buah ke nang mburi. Lawange tutup borong. Lawang apa? Lah iya lawange tutup borong. Lah iya kuwe lawange tutup borong. Lawang apa? Lawang motor kae. Sikah motor men di motor. Kae ke motor. Iya apa lawange? Lah iya. Foto pagi. Wis. Nah, wis. Siap bos, pergi maning. Serius bos, cari metropolitan motornya kayak mana? Wis. Ora ndresek baik, usah sing tempat apik gue masuk. Mari ngendi? Masuk nang kana, Bos. Masuk nyok kok dodot akeh. Kita boli kae. Mantap, keren, masuk. Ayo. Koden anak gue kae mobil tokna. Siap, Bos. Weh. Bos maring ndi? Bos, hey. Hei. Sang lawak bae, masuk kineng. Cepet. Ini, Bos. Bos. Siap. Bos iki keprige? Bahasa saya ke sana, bos ke sini. Bahasa saya ke sini, bos ke sana. Nyoli sazar ngenteni sampai matahari menuk. Wong anak buah nyong bae, ninggal nyong ngudu bae, nyong ketinggalan. Wong anak buah kurang ajar tuh. Bos-bosnya ditinggal yang ini. Bocah ya bocah, pamane sih ngerti apa? Nyong ini sazah ket morong standar monore podon. Wis bener jebol. Ada kelalel lawange ditutup. Iya, Bos. Ah, ya ojo anak buah nyong weh. Mantap. Ah, kucing. Jadi tukang ngojek sepi temen yang ini. Walah. Ih. Nyong ini anak tukang ojek. Itu kan di pasar. Masuk ke sini lagi lah. Apa? Kayak ngomong sing balik kata-kata. Sing kayak bule. Bisa nih. Masuk. Dalam apa? Masuk. Ketin mau nyokro. Nanti. Makan lah tuh. Masuk. Siap, Pak. Siap. Wah. Nanti. Iya, Pak Bos, gimana? Wes. Jangan mau gak foto. Iya, Bos, HP ini anyar tenan Oh, ora? sik tenang. Ini ya sate, Bro, sate. Wes tenang bae. Kirimi nomor PIN bange bae anu sepira. 5.000. Anu 5.000 kagak ditransfer, ya kok oleh cepitire tok. 5.000 kene duit. Orang kaya. Wes. Monggo ditransfer Mas, tenang bae. Iki mbeke beli Kang Jakarta li. Sugih. Wis ndene Mas. Aku tak transfer. Tenang bae. Bos iki wong mbeke beli Kang Metropolitan sugih, tenang bae. Bos nyong iki tak transfer. Bos. Bos. Cari gak foto men di HP ini? Yang mrene beda nyepak, mrene. Dari Bos, HP ini cari nyar. Ye. Benyar. Selfie. Mantap. Siap, Selfie bos. siap. Siap. Oke, Bos. Pose. Oke, Bos. Siap. Nomor belis. Bos, nama Bos. Bos, Bos,
Raimu itu bos. HP nanti. Lihat dulu bos. HP nanti mau bos. HP nanti bos. HP nanti bos. Gue dengan beri. Jangan wong soge HP dibuang ya. Belo. HP orang anak bos. Gue bos. Jangan didusak bos HP ini bos. Mau balik ini. Nanti bos. Ana ora bos. Mana bos? HP ini hilang ya mas. HP ini kena mana mas? Mau nabung brandnya apa orang? Ini lihat ini. Siapa sih? Saya itu HP kah? Mari di bawah mari di. Jangan masuk bos. Tangan jangan mau nabung brandnya su. Masuk. Enggak baik. Menang brandnya. Bisa. Utan. Wes siap. Siap. Tapi sip kira larang kurel neng hotel sing watur kadang-kadang sing lanang bener. Udah hani kena buak rong sediten. Kalau apa ya? Tapi tunggu di siapa? Si lembu siapa ya? Tekan ke wanita. Apa ya? Ya. Siapa kayak? Ya. Siapa ya? Patul buang. Baik masuk. Patul buang baik. Patul buang baik. Ora kan pada main hakim sendiri. Weh nyoke semua mambu lemah semua tuarang apa-apa. Udah set, iki anu masalah keprige. Iki nyolong HP niki mau metropolitan Pak RT. nyolong. Oh Pak RT. Alah, diki paras. Alhamdulillah Diki rikat jare wis nganu ngontrak. Bisa ngontrak nyoman. Heeh. Mau foto. Heeh. HP-na colong wong. Piye Oh. palinge? Di nyong ora ngerti nyong ora ngerti. Alah, iki sendiri iki mangan some gonjong ora belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, maaf banget 3 hari ini nggak upload video karena kami sibuk ngontrak. Nyerbuk, gonteng kembang salak. Mau balik. Turu. Uli. Yang terhit, yang kekece, yang viral, Mekul telepon. Yang terhit, yang kekece, yang viral, Mekul telepon. Nah guys, tonton terus video kami yang ini yang terbaru dari Curug Hitam. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Asli Terima kasih. Wonosoyo. Siap.